Dream on life, just like, subscribe. Hello my people, this is your brother Social. I'm back again. Aho mbazaniye story irimo iravugwa right now impande zose z'igihugu, aho ubu ngubu Roskana wabarizwaga muri 155 AM aho yaje kubagera gutya yandika ibaruwa asezera muri iyi sosiyete. Roskana wari umwe mu bahanzi babarizwa muri 155 AM Limited yamaze kwandika urwandiko ruyisezeramo abashinja kutubahiriza amasezerano y'ibyo bumvikanye kuva yageramo kuwa mbere Ukuboza 2023. Mu ibaruwa yasangije abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, Roskana yagize ati nahisemo gusezera muri 155 AM nyuma y'uko iyi sosiyete inaniwe kubahirizwa ibyo twumvikanye mu masezerano twasinyanye kuwa mbere Ukuboza 2023. Nubwo ateruye ngo avuge ibyo batubahirizaga, amakuru ahari ni uko Roskana atavugaga rumwe n'abayobozi ba 155 AM Limited nyuma y'uko banze kumukorera amashusho y'indirimbo yise Mami. Uretse amashusho y'indirimbo batumvikanyeho mu minsi ishize, Roskana yari yaciye amarenga y'uko yo gusohoka muri 155 AM Limited ubwo yateguzaga indirimbo ye nshya yise Morera. Bigaragara ko nta ruhare rwa 155 AM rurimo. Roskana asezeye mu gihe abandi barimo Element na Kenny Solo nabo bivugwa ko bari mu muryango usohoka muri sosiyete ya 155 AM. Kuva yakwinjira muri 155 AM muri 2023, Roskana amaze gukora indirimbo 3 zirimo Fou de toi c'est ça na Mami. Mu ruhande rwazo ku ruhande rwa 155 AM Limited baheruka kwizeza impinduka zikomeye ku muyobozi n'abahanzi bakorana. Yes my people, thank you for watching this is your brother Social. Murakoze gukurikirana iyi nkuru, musubscribing, mukore byinshi rero my people, thank you very much. Ciao. Dream on life, just like, subscribe.